I hello trebati ljudi, dobro došli u novi klip. Danas ćemo snimimo konačno setup tour sa novim kompom koje sam dugo obećavao ću da snimim, ali čekao sam ti 500 sabova, ali nikako ti 500 sabova dođe, tako da sam rešio da snimim pre tih 500 sabova, izvinite zbog svetlosti jer ono malo je loša rasveta. Inače, rekao sam ću na 500 sabova snimim setup tour, 500 sabova još nismo stigli, ali ćemo setup tour da snimimo, jer ja više ne mogu da čekam. Tako da, svi obavezno ostavite taj like, share i subscribe, da dođemo tih 500 i 1000 sabova, a mi sada prelazimo na moj setup tour sa novim kompom. Stolica ostala ista koji prošli put, znači stolicu nisam menjao, morat ću da je menjam jer me nervira ovo. Znači to što škripi, to me nervira. Ok, laptop, monitor, Hans G koji prošli put, znači sve isto. Tastatura, znate, znači stara Vibo. Miš također, znači ništa novo, da, inače što sam primijetio da sam zaboravio da pokažem gdje držim slušalice, ovdje sam ja namestio taj neki držač za slušalice, znači zavrnuo šaf i to je to, znači tu stoje mi slušalice, ovo je tabureta. I ovo je taj novi komp. Kao što možete vidite, MS-ovo kućište, ne znam da li, evo možete vidite, MS-ovo kućište, nešto black, nešto nemam pojma, black mat nešto. I ima 3 ovako napred ventilatora od 120 mm koje sijaju ovako led, nemam pojma, ne menjaju se boje, takva je boja, mora promijeniti ventilatore, nerviraju me. Ima pozadi jedan takav ventilator isto. Ajde da sednemo ovako i da snimimo sa strane. Znači sa strane ima to staklo, to jest nije staklo nego je pleksiglas, kao što možete da čujete, pleksiglas i napred je pleksiglas. Također, ali ima kao to nešto kao savijano, kao da bude kao kristal da izgleda. Sad ne znam koliko možete vidite unutra da je AMD-ov procesor, inače ovo je obično hlađenje, ja morat ću stavim neko bolje hlađenje jer slabo ovo hladi. U pitanju je AMD Ryzen 5 1600 koji ima 6 jezgara i 12 redova, koji radi na 3,4, ako se dobro sjećam, sad ću da pogledam, nisam siguran. Ne, 3,2, znači na 3,2 radi, a turbo mu je 3,8, ja mislim, ili 3,6. 6 izgara, 12 redova. Grafička je Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5 GB verzija je u pitanju, znači koja nema dodatno napajanje, znači napaja se sa ploče. Ne vidite, pošto i nije RGB RAM memorija, obična RAM memorija, 8 GB DDR4, 8 GB koja radi na, ja mislim, 2660, nemam pojma, nija koliko MHz. Napajanje je ovdje dole, ali ne možete vidjeti pošto ima taj neki njegov kavez za napajanje. Napajanje je neko od 500 W, ako se dobro sjećam, LC Power, ja mislim da jeste, LC Power. Matična je Asus A320. Ima, sad ne mogu da snimim, ima ovdje znači jedan SSD, ali se ne vidi pošto je mračno u kućištu skroz. SSD od 480 GB i imam jedan hard disk od 500 GB, znači ukupno 1 TB memorije sa SSD-om i hard diskom. Šta sam još teo šta još mogu to da snimim, ne znam. Ima, sad ću da snimim, ima ovdje gore, ovo je ključ od kola, ima ovdje gore ovaj filter koji se skida, sad ne znam da li mogu da skinem, evo ga mogu, što je na magnet, znači kao što možete vidjeti, evo vidite, znači na magnet radi, to jest ima magnet na sebi i to stoji ovako. Znači ima tu jedan filter i ima ispod jedan filter što kad vuče, pošto je
napajanje okrenuto dole, znači od dole da vuče vazduh i da izbacuje tamo. Inače, Airflow je namješten da ova 3 prednja ventilatora uvlače vazduh, dok ovaj zadnji izbacuje. Znači, tako je otprilike radi. Znači, ovako ide vazduh u kućištu. Inače, i napajanje ubacuje, znači, odatle, ali izbacuje nazad. Tako da, Airflow je ok, nije neko baš provetreno kućište, ali koliko para, toliko muzike. Inače, kućište sam platio, ja mislim, 4000 dinara da je bilo, ja mislim, nisam siguran. Inače, ceo komp, ovaj komp, je koštao 60.000 dinara. Znači, komp sam kupio sklopljen, pošto nisam mogao da nađem komponente, to jeste našao sam komponente, ali nisam mogao da nađem grafičku, tako da sam se odlučio za sklopljen, ali nije bilo s ovim kućištem, pa sam uzeo posebno ovo kućište i stavio sve te komponente, prebacio iz tog kućišta s kojim sam dobio u ovo kućište. Tako da, šta da vam kažem, kao što možete vidite, evo ovako iza njega se vidi cijelo kućište i to je to, ljudi. Znači, kompjuter pokreće sve igrice koje god sam, znači, instalirao njega, on je pokrenuo bez problema, ali dobro, što i ne bi, inače vidite kako me nervira ova stolica što škripi. Pokrenuo, znači, sve igrice bez problema, ali dobro, kad je procesor 6 izgara 12 redova, mora da pokreće. 8 GB rama, ubacit ću još jedan stik od 8 GB da ima 16 GB rama, donočeno da bude, i ubacit ću neku jaču grafiku, jer ova grafika nije baš nešto previše jaka, pošto 4 GB GDDR5 jeste ona, ali nema veliki takt, to jest brzinu, tako da morat ću da ubacim neku jaču grafiku, ali to od potom ne moram da žurim. Evo, znači, ovako izgleda moj, samo da vidim da li mogu da udaljim, ne mogu da udaljim, otprilike ja ovako, ne znam, malo možete da vidite moj ceo setup, znači tako to izgleda otprilike, ovako izgleda kad ja sedim, znači još kad se upali laptop, onda bude perfektno. Inače, na laptopu mi je ista slika kao i na kompjuteru, ovaj Blue Dragon. Inače, ova slika mi je još od starog kompa, Blue Dragona još, ako se sjećate Blue Dragona, koje je još pre me pratio od pre 3-4 godine, sjeća se Blue Dragona. I tako da ću ovdje isto raditi te ventilatore, ću baciti samo plave ventilatore, ove ću izbaciti i bacit ću ventilatore koji sjeju plavo i onda će biti baš Blue Dragon. Tako da, to je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Konačno smo ga snimili, snimit ćemo sad sljedeći klip, ide snimanje kako čistim ovu zverku, inače nisam ga čistio od kad sam ga kupio, tako da sam mora da ga očistim, tako da ću i to snimiti. A vi obavezno ostavite taj like, share i subscribe da dođe od tih 1000 sobova, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Lepo svima i čao.